Monday numita Indian market crash masam ube US tadi already ugre Dow Jones 4% salini nomada sigi maramdi hanak Jackson Hole conference ana conference amaka pangtoi haiba conference da central banker singjina magi oiba adi economy gi oiba matana kai wa khara sum haiba tare ada US ki chairman Federal Reserve ki chairman US ki central bank je Federal Reserve kawi Fed haiga ju khangnai dugi chairman je J Powell kawe ba mai maming je J Powell na kamaina thamgi kansida hoji si inflation je am wange ko ado inflation je sathina wange aduga inflation wangbasina maram oiraga inflation je control tawnaba ko moigi US ki inflation target je 2% ne 2% sida thamnaba hona matamda akhoi je rate hike se makha chana akhoi chathaba lepoi hanadaisu rate hike tawla khrabne haibadi bank ki interest rate je hike la khrabne ado handaksu makha tana haigat kini haibagi dumbagi statement akhok thamamme ada mamangdana haitare ko adugi yam kana thamamde ba hidi further khoina rate hike budi tawgani adubu aggressively hike tawgudra tawroidra haibase mamang thagini ko mana haije mamang thadana aggressively hike tawgudra tawroidra haibase economic gi data singji haibadi data haibadi inflation gi magi data lairi adegi job ki data lairi ko non farm payroll kai lairi ba aduma data singdu yenga ai khanani hai kanda aduma tamdudi kedo interest rate se tungda yam kana hike tawto mandi kan khane adu khanabagi market jana yungna ka khalaise adugi magi statement duna maram oiraga ne bhana Indian market hana kari bu khukaje ko atopa factor budi leba main factor de dunia aduna US de oija targa su Federal Reserve ki chairman hai bu nupa je magi wahi wata sina market se yam kana effect lehele ko ada hanak sina kedauba interest rate se aggressively hike tawbagi wanga wata khara sum hike pai tare ko aduduna adugi effect to oina market sida China phangine crash tawlini adu taragadi interest rate hike tawbajina kaidobagi market down chalini ji yengse maram amdi leira moidra adugi matangda I khitang explain tawge ada inflation ji ana khangda yaroi habadi interest rate hike tawraise hike habdi hengalan ba duni ko adi di interest kano se inflation ji hantana bai tamoktane inflation je kyam sa thi yeng je inflation je som kari no je khange lago duni ko pochai maman tang bosini inflation je sahi meda kayam rate kayam da tangi kai 10% ai taragadi lupa chani piram poche matang chaida 10% di chani ga kun ro khaduni sijine inflation rate aje anda inflation hengalak pasina khoida kayam yam effect legi kansida ko inflation hengalak taragadi consumer singsida awamum khalaya consumer id khoi gumba hai tare ko household je khoi je thabak suraga khoi gi natraga sarkar thabak oigera any thabak sura khoi je tolop khangde income khare khangde talaga yum je salai ne aduga pot lai ne ada pochai mamanje sum tangkhale en khalone adu ta ga de khoina tan badi asuk magi re sum sang charam da lai ai nong da lupa chambi chambi gi sang lai sangwa tang income la e badum lai jai ne ba aduga pochai mamanje sum takha ta ga di aina tali paisa do pot lai lo chakhani irem lem ro adu ta ga di household sida awaba ma lakani sisi ma lai re aduga inflation je kyam sathi gi kan sida ko da inflation je kamai lai nom ti yeng se magi core se kari guma pot ama se mi myam sin leige na koitan tana adu ta ga di inflation wa kani hadi pot ama sida mi myam ne leige hai ta ga di pot gi price to sum hengala kadene asi sine maram di hauji ki magi result je tai na te Russia ga Ukraine ga war atopa factor myam su lai ko sisina main reason ne sisina maram oraga sanction myam thamjille sanction myam thamjin basina supply shock lai bai tar habadi Russia de puthoga do poching do Ukraine de Russia de puthoga Europe ta kari da America da Europe do poching do loi thingin gare ado haiba poching do hana de mi sing jina sinna lakpo pone khoda mone ha natural gas ha ro ko adi keno da yumda haitare sagatna ba sinari ba Europe ta gi ingma lai bang ni ado yumdu sagatna ba na gas myam sinai dana haiba gas do Russia de lakpone ado hana sinna lakpone moi sum sinna sakhi dawni ado pot to phangre
ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯎꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯊꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯃꯜꯗꯣ ꯖꯔ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯅꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯃꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯔꯤꯅꯤ ꯊꯥꯎ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯔꯥ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯚꯔꯥ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯚꯔꯥꯗꯣ ꯇꯥꯡꯈꯠ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯜꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯇꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯎ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯖꯔ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯦꯕ रशिया है यूरोप हजिसे इंथमता चंकदोरे इंथमता चंक तारगदी यामना इंसिल्लाने अदु तारदी युमदो सागना होना मतमने नेशनल गैस याम दरकार ले नेशनल गैस ने हेड अप तौरीने अदो मागी ममन नेशनल गैस की ममन दुदि सुम फांगतमे सुम तांखले दो तुंगने येंग मतमने हेना तांगरनी हाइबदुगी अकीबदुना मरम ओइरगा हौजि हौजि तांगसु तांगना अरैबा पैसादुना लई तांगसु तांगना लईगेने हेना डिमांड तौसिले अदु तादे पोचैदो हेना डिमांड तौदि हेना कागे ताबने सिसिनेबा बेराज हादि तुंगदा पोचे हेना तांगनी हाइबा अकीबदुना मरम ओइरगा हौजिक लेहौरगेना हौजिसे पोचे लईनबो होनम अदु तारगदि डिमांड अचौबम पिसलेबा अदुना हेना इन्फ्लेशन जे हेंगरहलेबा अदुदुना मरम ओइरगा इन्फ्लेशन जे करिगुम कंट्रोल तौदा तारगदि हाइपर इन्फ्लेशन थोरपगी दुमगी कंडीशन अम लैबा हाइतारे हाइपर इन्फ्लेशन जे फजबा पोट नतेको केनोदा थोखरबनी चाइनादसु थाइना थोखरे हाइको अदुगा 2004 दा केनोदा जिम्बाब्वेदा थोखरे रोबर्ट मुगाबे ने नुपा लई मागी मतमदा हाइपर इन्फ्लेशन जे एग्जांपल ओइना पिरागे सुम ग्यान ताजरो लुपा 10 पिरम पोसे ngasi जिरुमम लुपा 10 पिरम मेंखलो था अनि की मतुंगदा हाइब जिरुम लुपा 50 यौ सिजु हाइपर इन्फ्लेशन कवे पोट की ममन तांगला पोसे याम थु बाइतारे अदो अइना हाइजे थाजरम दबा याइको एग्जांपल की वारी नेको अदगी हेना तांगे हाइबने हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे ने इंटरनेट थियो पैसा खौजा खौ थेलादगी इल्लगा उने को पोरमा चाक अम चाना होनाबदा पैसा जे थेलादे इल्ला पुबे फिबम अमा जिम्बाब्वेदा थोखिबको अदो सुम्बा पोसे लापसु लापबुदी लावे अदो करिगुम्बा असुम्बा हाइदे हाइपर इन्फ्लेशन गुम इन्फ्लेशन जे जा हेना वांगबसे हाइपर इन्फ्लेशन मक नत्रगसु असि सुम थोरक तागदी लेबाकतुदा अवाबा मा सुमना कदुने अदो मसी कंट्रोल तौनबैदमक्ता सेंट्रल बैंक की खुद अमा चंगे अदो मोइना कमाइना कंट्रोल तौबे कासिदा इंटरेस्ट रेट से हाइक तौबा हाइतारे बैंक की इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट से हेंगलहनबा सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट हेंगतागदी बैंक सिंग इंटरेस्ट रेट से हेंगलहने अदु कानुदे इन्फ्लेशन से हंतहले द कमाइना थगे कासिदाको बैंक की इंटरेस्ट रेट हेंगलपा तारगदी अखोइना लोन लौबा मतमदा इंटरेस्ट रेट तो हेना थीरने अखोइना लोन अमा लौगेना अहानबदी येंगिसे इंटरेस्ट रेट क्याम थी हाबसिने मथोय क्याम थीना मथोयदो मयाम पीदोइ तादे असै लौरोइदिने अदु कईगुम मथोय पियम खलोने अस अदुदि आइसु लौगे लोन जे मयाम लौनदिने लोन लौबा हाबसे खुद पैसा लाने नत्रा खुद पैसा लागता आगदी खोइना खुदबु पैसा लागता दे पोट अतै हाइदि आइना लाइनिंग पोट तो लोन दुना तोप लैगदो होइता पंगैदा लैरने बगैने लाइनिंग पोटसिंग अदो पोटसिंग जे पंगैदा लैतादे पोटुगी डिमांड हेंगलकने पोटु डिमांड लैतादे पोटु ममन ताखलकने अदु इन्फ्लेशन दो हेंगलकने अदुबु करिगुम्बा मीसिंगसिना लोन लौबा वाहन तारब लोन लौबा वाहन बाइबदि लोन लौबा थिंगदौ नतेको लोन लौबा इंटरेस्ट रेट से मागी लोन की मथोय से हेल तारब अदु तारे मथोय दु उबदा मीसिंग दो असै लौररोय हाइदुने खुदम मोइना हाइबदा आइजि इक्तिबादा लोन इक्तिबा अमखक लोन द थौ लौगेना खनला में खलने अदुदा मथोय दु येंगकाना मथोय दु अदुगी मति वांग लेमे अस अदु तादा आई थौदसु तोकेदा हाइदुने अदुना मरम ओइरगा केदौबा अइना एक्टिबा दु लैरोइदिने को एक्टिबा हाइबे पोसे होंडा कंपनी ना सारिने
Honda company sina mayam sina thau bain sarai ada somakanda interest rate hengalakpaduna maram oiraga aina loan du laudabaduna maram oiraga Honda company product to aina laidre Honda company ki product laidaba haibase kamai tawgi kansida company du di yam soe ko kamai soke kansida pot chillaroi ba mo aina layaktaba ai gumami mem layodoine ado pot to silak ta taragadi profit hantar taragadi company ki stock market to down chalani sumaina interest rate hengalakpasina maram oiraga market se down chalale ko aduga karigumba central bank sigi khutta laiko moina ne ba tawrisa ado central bank ki high yamna chawba mi ma haitare habadi chairman se kina khwai chaw chawre ba ada chairman sina future da sumaina interest rate che hengatkani khotkani habigi wari ma thamma ba haitare hadi statement ama thammak taraba interest rate che khoi sumaina inflation je control tawnobe da makta khoi interest rate che leptana haigalakani khotkani habi wari ma tham taragadi stock market sida di yone habidi interest rate henga taragadi kedoba consumer singdo moigi pot singdo demand tawbai chan wala ka pot laibigi potuma wala ka doine adu taragadi market singji crash tawe smain toroga interest rate hengalak hen muchina maram oiga stock market ta negative impact laye ada moina interest rate se hike tawrani kholani ana aggressively moina dugi matangda wa yam ngangute sijibu hawkish statement ha khangne gyan tarne hawkish statement haise adune market sida kaigumba hawkish statement lai taragadi stock market se down chatle adugi naina nangai hawkish haina toina pallido ada dobi saibongo leiko ado hawkish saiba pose interest rate haigat pasi natiko interest rate haigalani habasi natteba hawkish statement habasi asida mayamna misunderstanding am khalaibane habadi interest rate se once haigat pa hograba adu ta tam tam haigalle habadi khangai ha pe ade khangai haigaladi recession thokane si matang je aina kano like ama na wai pa gi bata forex trade taw matam forex trade taw me forex trade taw bose fundamental analysis se yamna darkar le hadi moigi haiba central bank gi sumba hawkish dobis yamna currency da yamna effect am pi bai tara aduna khangna bo na gibda the principle of macroeconomics ana lai am pagi adegi sumba concept me amse khangi bani aijo ada aina haije interest rate haigalani na haiba wa se asi hawkish kauni haiba yade adu interest rate haigalani hairasu hawkish kaudabai yaye maramdi kaino kasida central bank sida once interest rate haigat ki ta adu ta tha kudingi tamna sum haigale khangai haigat pe yadabagi ko adu sum haigat to lairabani adeda kayam haigatkani habagi magi rate ama moina projection tawe handakti 50 basis point haigatkani natraga 75 basis point haigatkani na moi tha gi amukhak leptho ibuko adeda 50 basis point haigatkani habase thamama matungda hadi moigi projection haitare ko economy singna aduga central bank sina 50 basis point haigalaroi 75 basis point haigalani hairab adui taragadi haigatpagi changsi aggressive oye sisibu hawkish kawe ko aduga mu atopada 50 basis point haigatkani ase economy singsi magi kanone adi statement da thoksari ne hanagi thagi projection haitare economic calendar loi phangmane ko adubo central bank sida 25 basis point khak haiga kharab interest rate haidi haigatleba adubo mayamna khanariba asibu haigatkani habudi yawdre khara nemthara haigaleba adu taade madu koina dobis kawe unatene adu taragadi hana mayam interest rate mayam haigalamgani na khalamdo kitang haig matamdre adu kanadi market haidi haigaleba interest rate adu kitang haigalpaduna maram ora kado market se down chatlamgani mayam lawnaramdo up oina chatle sumba pot amasu lay dura market se kaigumba dobis statement laktaragadi up chale hawkish laktaragadi down chale sina ina hawkish dobis ani he haisiko ado atopa video amada ai fazana explain toroke maramdi si video amkhata si gyan tana ba explain tawba yaroi maramdi si macroeconomics ki part amani si deida koina khanga doba mayama economic ki magi data mayam lairiba inflation aje fazana khanga dawni job ki matanda fan khanga dawni unemployment ki matanda fan khanga dawni unemployment je kamai hengale adu tadi sok mate te kai lakpe ai khole habe matang je fazana khanga ga sigi matang je gyan ta ga dawni ko tawdabu
ngasi video sina kitangdi gyan taramgadra haina khalle adubu video amada sigi matangda fajana explain tawbudi ngamoi ko habidi gyan taroiba adune aduduna matang maram oiraga aina hoji laningi sidi hayeng se haitare ko mande numise koigi market sida crash masam uba yai sinida ado pau sibudi US ki pau ni adubu India sini hena reaction tawe US ki pau maramdi koigi Dow Jones down sat pai base IT stock koi India ki IT stock sing chelo ina kane Dow Jones ki lambi jai tar koi de India da investor wi US masa mem yauni ko adum bai wari legre aduna kano ga se aino je hayeng bera yam ka basu yai habadi IT gi stock sing che kitang habadi mana khara hena selling pressure am over yai ado globally ni masidi kano gi wa da sunate koi US ta natraga su Europe ta market se crash kumba taw taraga di India da su thengna kani ko ado US ki market se India market ni am thina follow tawba haitare aduna hayam US ki market han Friday numita crash tawgi bai maramdo koi India da du effect to yakana thungawdreba adu reaction di Monday numita ne pandu India da namo adu gini hadi Federal Reserve ki moigi chairman duna Jackson Hole conference da haise hoji gyan tarani ko haise hoji se inflation je adugi mati wange duga inflation je sum wakhala ka do phibam leire US ki inflation target ti 2% ne akhoi gi 2% je phangnaba akhoi interest rate se haigat pa lepoi haibagi phibam ma khangange mana magi wahai du haitare ado hoi khange interest rate haigat pasina maram oiraga stock market ta aduga consumer sing awaba khara di pigani ado pi taraga su aikoina inflation do haigatna ma adugi awaba do khara khangmina si haibagi mong da haitare ko awaba khara di lakani haibaji ma haire awaba lakani di stock market crash tu ne adubu inflation je control to ya da bani na sum to bani ko pane hari wari khulae aduna down sakani ko aduga sidi down trend masa am ubudi ai adagi sidagi yungna paithagini habadi leiteba maramdi kaigino kana atopa hadi magi factor mayam ama leiriba market na down satpagi wase do short term gidi market se matam khara down sakani habasi ma confirm tare aduga sidagi down trend achoba ma satkigadra habadudi further khoina analyze khara tawba ma darkar leiri si haraga losinjarage aduni aina hokis dobis ana harpa matamda madugi concept tuma ngasi gi video sidagi khangane na ai lawjarage